Danas idemo na plažu Grotte di Colombo, odnosno Galebove stijene u Puli. Održava se akcija čišćenja i održavanja ove prelijepe prirodne plaže, stoga krenimo. Znači, Herkulana je donijela baju, svi ste došli. Zelena Istra nam je tu, Dušica. Evo ga. Mladi shvate da je potrebno malo da bude čisto i uredno. I ko dođe tu, razumiješ, da vidi da smo i mi marljivi i da mislimo na našu prirodu i na našu budućnost. A vi ste? Ja sam Marinović Vlado. I koliko godina imate? Evo, 93 godine. Hvala vam. Molim, lijepo. Znači danas je plan skinuti ovaj grafit. Da vidjet ćemo, sad ćemo pokušati sa nekom kiselinom. Iz ove ruševine ćemo izvući šutu i kamenje razno za temelje koje ćemo postaviti dole na stepenicama. Današnja akcija odvijela se po svim ovim stijenama. Kako si rekao da se zoveš? Dražen. Dražen, imenjak. Tu sam se cijeli život kupala. Cijeli život. 50 godina sam ovdje. 50. Ovaj kontejner koji je Herkulanea danas opskrbila bio je prazan i možemo vidjeti sad je krcat. 50-ak ljudi je pomoglo u ovoj akciji. Mali odmor, zasluženo.